Benson Ndiabahika ow'emyaka 35 y'obukuru orukurugo mu kyaro Kitegero omurakarera ward Kashozi division Shema municipality nuwakwasirwa polisi ya Kashozi nyomwebaziyo obwabire yihireyo muhoraro kuza kutematema omukazi we Elvansi y'okumugabo owari kugira ngo amuruhize no kuteka obutura na dodo no mubiro bikuru. Omushijo ogo akaturuganya omukazi uraburingwa tumukazi wenga n'abana n'abanyabuzara abandi abaturare kutera munonga soko batwikise obusasi wabo tukazayo amusango gwa threatening violence omukwika twasanga kahinga umusiri gwenzayi kasoro de natigama nato bwari yo muchome ati nubu wakunkoma narigayo ninkusanya ninsanya heka yona hato umuntu ngo yanagama nkecho niyo tojota apano ti babanze bamubika mezi nkatano bunda katere aterera ko mugabo nagirango akaguze kibanjo wabo atyo yaho umushija sente kombe kamenju umushija atyo sente yazari yazumaraho mbwenu kwagariciro wabo akaguze kindi kibanja akombe kamenju naho umushija yihirekena garkwenda ngo bagure menyama yajati hato atohotoke naho tokomukana aguma mukonka ebironka bishatu mpoto kireyo yagarko rede yankwatura muhurati niza kushara amaraka banyanye ko bakwijo gufamba kwamba burundana yayorishe cyebona ni nkumukazi ntazona yebuza nto umushija totegisho cyo kasana ngabandi ati nyono bakumbereze mitware 5 tinka basa kutega polisi bandize yakurenja gendi abahikabire na aresa kandi kutugambira ho nawe atyo yatugira ngo gubire guryo mubazugwe ogwo kutambo munda njaga just nka gureta ngombazi ubuntu bwaragara ubwamera nagira nti momo agogumaniza kusoromo abandi kankarike kakuri kutumuburiza habyo kwenda kwita omukazi we yagira ngo akamuyombesa kake nkonke byo kumwitane bishuba urwara mureke tuteganisa njye nimuze kurira hero ngo mucyuyungu nicyo kingambire mukazi emerabura kugeri abe yiwire ati nyontanuka kuri kota kuri ahuna nanyanza hondia kimpeza ngaruka nabo mu ngaro ngaruka mu kitande cyane mbyamo mukazi mukwata muhanda gwakagenda Ndiabahikatirwaho umushango gwo kutindisereza kwita omuntu no kukoresa bitokoza bwongo gasha kwa Mike atwakire.